Agaseke k'amakuru mu Mahanga ngapfundire muri Afrika y'Epfo. Ubutegetsi bwa Afrika y'Epfo bwatangaje ko mu kwishakamo ibisubizo biziba icyo cy'inkunga za Amerika mu rwego rw'ubuzima, igihugu giye gushyira ingengo y'imari mu gisirikare n'urwego rw'ubuzima, kabone n'ubwo abaturage basanzwe bazagurwa no guhaha kuko hazazamurwa umusoro ku bintu bimwe na bimwe. Ibiro ntaramakuru by'abanyamerika AP byavuze ko ku misoro ku bicuruzwa igihugu kizongeraho 0.5%, ariko nubwo wumva ari zero ngo uzagira ingaruka ku baguzi basanzwe bahaha ibibatunga. Iki gihugu gisobanura ko impamvu nyamukuru ituma kizazamura urwego rw'ubuzima ari uko gifite abantu benshi barwaye sida bakeneye kwitabwaho kurusha ahandi ku isi. Uwo mutwaro wikorerwaga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta ya Amerika yaga Afrika y'Epfo miliyoni 400 z'amashiringi yo kwita ku barwayi ba sida buri mwaka no gufasha urwego rw'ubuvuzi. Nubwo kwita ku barwayi ba sida muri Afrika y'Epfo byarimo akaboko k'amafaranga ya PEPFAR, igihugu cyavuze ko bacyongeraga kuri 74% by'ubushobozi cyabaga cyifitemo nacyo. Amakuru avuga ko Afrika y'Epfo nk'igihugu gikiza cyane ku mugabane wa Afrika kibana n'umugogoro w'amadeni ndetse n'ibyinjizwa n'umuntu ku giti cye bikiri bike cyane. Urwego rw'ubuzima ngo rugiye kwicarana n'izindi nzego bari hagira amafaranga yatiwiturwa cyane bayazane mu guteza imbere ubuzima n'igisirikare. Iki kibazo cyo kwita ku barwayi ba sida umwihariko wa Afrika y'Epfo mu guhangayikisha kuko no mu bindi bihugu bya Afrika byakupiye inkunga birahangayitse. Abafata imiti igabanya ubukana bwa sida muri Kenya bari mu gihirahiro nyuma y'uko basigaye bahabwa ibinini bizabamaze ukwezi kumwe gusa, mu gihe mbere bahaga ibizamara amezi 6. Gahunda yo gutanga ibinini by'ukwezi kumwe ku barwayi ba sida muri Kenya yatangiye ubwo Perezida wa Amerika Donald Trump yatangaza ko bayahagaritse mu gihe cy'iminsi 90. Ikigega cy'amajyambere gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID cyatangaga inkunga y'iyi miti. Inzego z'ubuzima muri Kenya n'abakozi ba USAID batangaje ko mu bubiko bafitemo imiti myinshi ariko hadatanzwe inkunga itabasha kugezwa ku mavuriro ngo ugezwe ku baturage bayihabwa. Mu minsi yashize Amerika yatangaje ko imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida itari mu byahagaritswe, ariko systeme yo kwishyura muri USAID ishami rya Kenya yarahagaze kuva icyemezo cyo guhagarika ikigo cyafatwa. Bivuze ko ibigo byafasha kujyana iyo miti bikozwe bitakwishyurwa. Leta yanditswe Amerika itigeze itanga uburenganzira bwo gukoresha amafaranga ateganijwe gukwirakwiza muri Kenya hose imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida n'ibindi bikoresho byamaze kugezwa mu bubiko. Inyandiko za Leta ya Kenya zerekana ko hakenewe miliyoni 10 z'amadolari ngo imiti yose igere ku baturage igenewe. Mu bubiko bwa USAID muri Kenya harimo uducupa miliyoni 2.5 tw'imiti igabanya ubukana bwa virusi ya sida, ibikoresho 150,000 bapimisha uko gatera sida n'imiti 500 ya malaria. Minisiteri y'ubuzima muri Kenya yijeje ko igiye gushaka amafaranga ku buryo mu byumweru 2 cyangwa se ukwezi imiti yose izabagejwe ku mavuriro. Nararanganije amaso y'inyamakuru byandikirwa mu Butaliyani. Abanyamakuru bakize amakaramu ku mpapuro barandika. Abanyagatolika b'Abanyagatolika barimo kwizihiza isabukuru y'imyaka 12 ya Papa Francis amaze atoye nk'umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi bamusabira ngo akire. Papa Francis yatoye tariki ya 13 Werurwe mu mwaka wa 2013, amaze hafi ukwezi arwari mu bitaro bya Generi by'i Roma, arimo kuvurwa uburwayi bw'umusonga wo mu bihaha byombi n'ubundi bwandu, ndetse yagize ibibazo byinshi byo guhumeka byongera guhangayika kuko bashobora kubirokoka. Amakuru mashya yatanzwe na Vatican yavuze ko ubuzima bwa Papa Francis w'imyaka 48 buri hamwe nyuma yo kunyuzwa mu cyuma mu gice cyo mu gatuza kwemeje ko hari ukoroha k'uburwayi bwe kwabayeho mu minsi ya vuba ngaho ishize. Ariko ayo makuru yavuze ko uburwayi bwe bukiri urusobe ndetse akeneye ubundi buvuzi bwo mu bitaro. Ntibisobanutse igihe azemererwa kuva mu bitaro. Itangazo ryatangajwe n'urubuga rw'amakuru rwa Vatican, Vatican News, rigeretse uburwayi bwa nyir'ubutungane bwakomeje kuguma hamwe mu rwego rw'ishusho rusange y'urusobe y'ubuvuzi. Ryagize kandi riti kunyuzwa mu cyuma mu gatuza kwakozwe kuwa kabiri kwemeje mu buryo bw'ibipimo by'imirasire y'icyuma koroherwa kwagaragaye mu minsi yabanje. Papa ntaraboneka mu ruhame kuva yagera mu bitaro mu kwezi gushize, ndetse n'amafoto yatangaje kuva icyo gihe. Ariko mbere muri uku kwezi ijwi ryarimo kuvuga muri rwe kavukire rw'Icyesipanyolo ryavugijwe mu rubuga rwitiriwe Mutagatifu Petero rwo mu mujyi wa Vatikani. Ijwi rye ubwo yashimiraga abakirisitu kubw'amasengesho y'icapure ya rozari bavuze bamusabira ngo akire ryumvikanyemo kugira umwuka muke wo guhumeka ndetse rifite n'intege nkeya. Mu minsi ya vuba ishize Papa yitabiriye imyitozo mu buryo bwa roho y'amasengesho no gufata akanya ko kwirira agatekereza yabereye i Vatikani mu buryo bwa video, ariko we ntiyagaragajwe. Bitandukanye n'umugenzi wari usanzwe wa Vatikani ikomeje kugenda itanga amakuru ya buri munsi ku burwayi bwa Papa Francis ari bubisabye. Akomeje kuvurwa ahabwa umwuka wo guhumeka oxygene bidasabye ko acengezwa umuyaha w'umwuka, bigakorwa binyuze ku mihaha ishyirwa mu myenge y'izuru ku manywa, naho nijoro bigakorwa yifashishije uburyo bw'agapfukamunwa. Uburwayi bwe bwayondoye injyana y'uburyo Abanyagatolika barimo kwizihiza iyi sabukuru ye. Kardinali Michael Cerini, umutegetsi wo hejuru y'Vatikani uri hafi ya Papa, yavuze ko uyu mwanya ari impamvu yo gushimira. Kardinali Cerini yagize ati uyu mwaka urwayi bwe butuma dushimira Imana mu buryo bw'umwihariko, twongera amasengesho yacu kugira ngo akire byuzuye. Francis ubundi izina rye ry'amavuko ni George Mario Bergoglio, niwe Papa wa mbere ukomoka ku mugabane wa Amerika mu gihugu avukamo cya Argentine. Kiliziya zaho zirasoma misa zo gushimira mu kwizihiza isabukuru ye. Izo misa ziraba zirimo n'amasengesho yo kumusabira kugira ngo akire. Padiri Claude wari wasuye urubuga rwitiriwe Mutagatifu Petero rw'i Roma avuye muri Angola yagize ati ibihe nyir'ubutungane arimo aho arwaye cyane mu by'ukuri biraduhangayikishije cyane.
yongera turimo gusenga kugira ngo nyiri ubutungane asubire mu buzima bwuzuye. Ariya n'umunyeshuri wo mu mujyi wa Piacenza mu Butaliyani yavuze ko yishimiye cyane kuko papa arimo kugenda amererwa neza. Ati nimbabaye cyane ubwo numvaga ko arwaye kuko ni umuntu w'ingenzi cyane kuri buri wese, nari muhangayikiye cyane. Papa uzwiho gukora kugeza ananiwe cyane bishobora kumufata igihe kirekire kugira ngo akire. Hari ubwuhiswe bukomeje kubaho ko ashobora guhitamo gukurikiza urugero rw'uwo yasimbuye Benedikito wa 16 akegura ku bupapa, ariko inshuti ze n'abanditsi b'ibitabo ku buzima bwe bashimangiye ko nta gahunda afite yo kwegura. Uyu mwaka wa 2025 umwaka mutagatifu muri Kiliziya Gatolika, umwaka wa yubile waburi ko myaka 25 ishize, ndetse abakristo miliyoni 32 biteze gukora urugendo nyobokamana bakajya i Roma. Papa Francis anateganya gukora urugendo nibura rumwe rwo mu mahanga akajya muri Turukiya kwizihiza isabukuru y'imyaka 700 ishize yabaye inama ikomeye ya Kristo y'abasenyeri yabereye mu mujyi wa Nikaya izwi nka Concile de Nice cyangwa se Council of Nikaya. Nubwo afite intege nke ariko kandi Papa Francis yakomeje umurimo wari mu bitaro. Ku rubuga rw'amakuru rwa Vatikani, umwanditsi w'umunyagatolika w'umutaliyani Andrea Tornieri yanditse ati isabukuru nziza Papa Francis. Ati turarebera urukundo n'icyizere mu madirishya y'igorofa ya 10 y'ibitaro bya Gomeri. Yashimiye Papa Francis bwa ryajwi rye gifite intege nkeya ryitabiriye rozari mu rubuga rwitiriwe Mutagatifu Petero mu minsi yavuba ngaho ishize. Ijwi ry'intege nkeya rikomeje gusabira amahoro aho gusaba intambara, gusabira ibiganiro aho gusabira ikandamiza, gusabira kugira impuhwe aho gusabira kutagira icyo umuntu yitaho. Yagize ati turacyakeneye ijwi ryawe cyane. Naho muri Filipine, Rodrigo Duterte wabaye perezida wa Filipine kuva 2016 kugeza 2022 yakirijwe urukiko mpuzamahanga bya ICC rukorera mu Buholandi. Indege yari itwaye Duterte yageze mu Buholandi kuwa gatatu nyuma y'umunsi umwe afatiwe ku kibuga mpuzamahanga kinini cya Manila muri Filipine. ICC yatangaje ko yashyikirijwe umunyapolitike kandi azagizwe mu rukiko mu gihe kizateganywa mu minsi iri imbere. Isobanura ko yari yasohoye impapuro zo kumuta muri yombi. Abanyamategeko be batangije ubukangurambaga bashinja leta ya Filipine kumushimuta, basaba ko arekurwa. Umukobwa akaba na vice perezida w'iki gihugu Sara Duterte yagiye mu Buholandi gukurikirana dosiye y'umubyeyi we, umunyapolitike akurikiranwe ibyaha byibasiye inyokomuntu bifitanye isano n'impfu z'abakekwaho gucuruza ibiyobyabwenge muri Filipine. Ubwo Duterte yajyaga ku butegetsi yategetse abapolisi kwica abakekwaho gucuruza ibiyobyabwenge mu gihe babona ko bashaka kubarwanya. Byavuze ko abapolisi bishe n'abo bantu barenga 6,000 barimo abarenganaga nk'abana, kandi ko Duterte ubwe yabishyigikiye. Ibi ntandaro y'iperereza rya ICC yatangije 2018. Nasimukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika. Barandika ko perezida wa Amerika Donald Trump yatangaje ko kuwa gatatu intumwa z'igihugu cye zerekeje mu Burusiya mu biganiro ku mushinga wa Amerika usaba Uburusiya na Ukraine kwemeza agahenge k'iminsi 30. Ni nyuma y'uko Ukraine yemeye uwo mushinga imaze kugirana ibiganiro n'intumwa za Amerika i Jeddah ni muri Arabia Saudite. Nta byinshi perezida Trump yavuze kuri urwo rugendo intumwa zizigira mu Burusiya. Ibiro by'umukuru w'igihugu bya Amerika Mezo Branche nyuma byaje gutangaza ko Steve Witkoff intumwa ye ya perezida Trump azerekeza mu Moscow mu mpera z'iki cyumweru. Ubwo yakiraga mu biro bya minisitiri w'intebe wa Ireland, perezida Trump yagize ati ubu tuvugana intumwa ziri mu nzira zijya mu Burusiya, mfite icyizere ko Abarusiya bashobora kwemera amasezerano y'agahenge. Yongeraho ko biramutse bibaye tuzaba duteye intambwe ku rugero rwa 80% yo guhagarika intambara imaze guhitana benshi muri Ukraine. Nubwo Ukraine yemeye uwo mushinga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, perezida Volodymyr Zelensky avuga ko atizeye Uburusiya. Perezidansi y'Uburusiya yavuze ko yitegereje kumenya ibikubiye muri uwo mushinga wa Amerika. Perezida Trump yavuze ko Uburusiya bushobora gufatirwa ibihano igihe bwaba butemeye guhagarika intambara. Ati nshobora kubafatira ibihano birebana n'ubukungu byagira ingaruka zikomeye ku Burusiya, ariko sinifuza kubikora kuko icyo nifuza ni amahoro. Agaseke k'amakuru w'umuhanga ngapfunikiye muri Australia y'abanyamakuru bakojeje ba muri no barandika. Banditswe umugabo w'umunya-Australia w'imyaka 40 utashatse kumenyekana mu itangazamakuru yacagaye ko umuntu wa mbere ku isi umaranye igihe kirekire umutima w'umukorano mbere uko wari undi mutima warawumaranye iminsi 100. Uwo mugabo washyizwemo uwo mutima mu gihe yarategereje umuhundi, ariko bikorwa mu buryo bw'ubushakashatsi harebwa niba icyo cyaba igisubizo ku mubare munini w'abarwara umutima, ariko bakabura wo gusimbuza urwaye. Ibi byatangajwe n'ibitaro byabazuye uwo mugabo muri Sydney byitiriwe Mutagatifu Vincent ndetse na sosiyete yakoze uwo mutima yitwa Bivacor. Bivuga ko uyu mutima wabashije kumufasha kuguma ari muzima kugeza igihe aboneye undi mutima. Bivacor, kaminuza ya Monash n'ibyo bitaro byatangaje ko uwo mugabo wagaragaje ibimenyetso byo guhagarara k'umutima muri Gashyantare uyu mwaka amaze gushyirwamo umukorano atangira gutora agatege. Bivacor yagaragaje ko ibyabaye ari ikimenyetso cyiza ndetse n'igisubizo ku basanzwe bafite ikibazo cy'indwara z'umutima cyangwa se bapfaga kubera gutinda kubona undi mutima wo gusimbura uwarwaye. Umunya-Australia usanzwe ari inzobere mu gukora ibikoresho byifashishwa mu buvuzi akaba na nyiri Bivacor yavuze ko yakoze uyu mutima nyuma y'uko se yishwe n'umutima. Yavuze ko we nabo babukoranye bose bishimiye kubona umusaruro w'imbaraga zabo nyuma y'imyaka myinshi bakora kuri uwo mutima. Uwo mutima ukozwe mu cyuma cya titanium kizwiho kugira ubudahangarwa butuma umubiri utagerageza kukirwanya bigatuma gisimbura urugingo nta mpungenge. Uyu mutima w'umukorano ukozwe mu buryo ushyirwa mu mwanya usanzwe w'umutima ugakomeza akazi kawo ko kohereza amaraso mu bice bitandukanye by'umubiri w'umuntu.